tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyababaje ni ukutaruhari. Igitondo ciza kuri mwese bakunzi bacu za Rutsinda TV ndetse n'Indondo TV, turabasuhuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi, twizere ko mumeze neza mwese mudahema kubana natwe mu kutubategura umunsi ku wundi. Dukomeza gushimira n'abakomeje gukora subscribe ndetse n'abakomeje kudushigikira mwese, dukomeje kubifuriza ibihe byiza no gukomeza kugubwa neza no gukomeza kunogerwa n'ibiganiro tugenda tubategurira umunsi ku wundi. Ingingo zigaza mu kutuza kurambura ku munsi wa none ku itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yatangaje yuko abanyamurenge batumva uburyo bene baba bari kwico cyangwa se batabibona babyirengagiza yuko basubira mu bice bigenzurwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru tugenda tugarukaho, Perezida Gisegeti Cirombo aherutse gukorana ibiganiro namwe mu bayobozi ba Leta z'Ubumwe za Amerika, ndetse banavuga yuko M23 ikwiye kuva mu bice byinshi igenzura kugira ngo hakomeze hagaragare ituza, hakomeze hagaragare amahoro, batitaye ku baturage bakomeje kwicwa b'inzirakarengane bicwa n'amadolari ya Leta ya Kinshasa. Ibi ngibi byose nibyo abantu bakwibaza yuko Amerika ifite inyungu zayo ikomeze guta imbere, ariko ititaye ku baturage b'inzirakarengane bakomeje kwicwa bicwa n'ubundi n'ubutegetsi bwa Leta ya Kinshasa. Reka amakuru yacu n'ubundi tuyagaruke ku byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, asaba abanyamurenge bakomeje kwihakana ubwicanyi buri gukorerwa bene wabo imurenge. Za drone za buri munsi zikomeje kugenda zica ababyeyi b'inzirakarengane badafite icana kimwe bakoshe Leta ya Kinshasa, ariko twari dufite bene wacu bavuga yuko nta bwicanyi bukorerwa. Olivier Nduhungirehe ikintu kimwe yabasabye yuko basubira mu bice bigenzurwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bice bya Fizi, za Baraka n'ibindi byinshi bitandukanye, za Uvira, bakakomeza kuvugira muri diaspora bagaragaza yuko nta bwicanyi buri gukorerwa imurenge. Abasaba yuko baje mu bice bigenzurwa n'ingabo za Leta ya Kinshasa barebe yuko ibo ntacu batwagwa n'ubundi n'ubutegetsi bubi bw'ivangura bw'irobanura bukomeje kugenda buhitana abaturage benshi mu bice bigenzurwa n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo FC23. Rero Olivier Nduhungirehe abasaba yuko aho kugira ngo bakomeze bahakanire muri diaspora, ahubwo bakwiriye kuja mu bice byinshi bigenzurwa n'ingabo za Leta ya Kinshasa, ibona no bakareba yuko ntacu ubutegetsi bwa Gisegeti bubatware. Ibi ngibi bizage bigarukaho n'umuyobozi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe. Mu by'ukuri biratangaje kubona kuri uyu munsi wa none abagabo bahaguruka muri diaspora bagaragaza yuko ibingibi tuvuga, ibingibi dutakamba buri munsi yose, tuvuga yuko bwo kubanyamurenge bugoramijwe buri kwicwa imurenge, ariko bene wacu bagiye babihakana i Washington muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ubwo bari kumwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Leta ya Kinshasa Patrick Muyaya, bagenda bagaragaza yuko abaturage b'abanyamurenge bamerewe neza imurenge, nta drone ziri kubakubita, ahubwo yuko batuje bafite amahoro yose. Mu by'ukuri ibingibi byaravuzwe bivugwa n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya, ubwo ari kumwe n'abanyekongo abatutsi biganjemo abanyamurenge. Rero nibo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yasubizaga ababwira yuko bagira ngo bakomeze bahakanire muri Washington muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ahubwo bakwiriye kuja indani kuri tere bakaja mu bice bigenzurwa na guverinoma ya Leta ya Kinshasa. Rero ni muri ubwo buryo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yasubizaga aba bene wacu bahakana yuko nta bwicanyi nta bwizi bwa nabi turi gukorerwa n'ubundi ni guverinoma ya Gisegeti Cirombo ndetse hamwe na mugenzi wiwe Evariste Ndayishimiye, ubwo bakomeje kugenda bakoresha ibitero byinshi mu gukomeza bagenda bica abaturage b'inzirakarengane mu misozi miremire y'umurenge ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo mu bice bitandukanye bigenzurwa n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo FC23, ikomeje kugenda igwanira uburenganzira bw'abaturage mu bice byinshi bitandukanye b'abanyekongo. Nkuko umuvugizi wa RDC Patrick Muyaya yabigarutseho, yagaragaje yuko muri aba banyamurenge harimo Emile Muhizi waje yita yuko ahagarariye ihuriro FC23 igwanya bene ubutegetsi bwa Leta ya Kinshasa. Emile Muhizi na Akagara, mu by'ukuri ibingibi yaje yitira yuko ahagarariye FC23 ni propaganda za Leta ya Kinshasa, birukanse bagafata aho basanzwe bakorana n'Abakagara bakitira yuko bahagarariye FC23. Mu by'ukuri niyo propaganda Leta ya Kinshasa iri gukoresha mu rwego kugira ngo bakore genocide bakomeze barangiza bwo kurwanya murenge. Bamaze gukoresha bano Bakagara nka Emile Muhizi bagakana yuko nta bukenyi turi gukorerwa, kandi ubu Emile Muhizi ari Akagara bizwi n'abanyamurenge bose. Mu by'ukuri dufite diaspora yacu, turi bafite Mahoro Peace Association ifite abayobozi babo. Abangaba mu by'ukuri ni propaganda kugira ngo bakoreshe bamwe mu ntwaro kugira ngo barangize ubwoko bwabo butuye murenge ku nyungu zabo bwite, n'ubundi bakomeje guhabwa n'ubutegetsi bwa Gisegeti.
Minisitiri Eugene Nduhungirehe n'ubutwerere yagaragaje yuko guhura kwa Muyaya n'abanyekongo bakomeza guhakana ubwicanyi buri gukorerwa abatutsi yuko ari ukwiyamamaza mu itangazamakuru nimba ari abagabo basubira mu bice bigenzurwa na FDL Wazalendo FARDC bakareba yuko n'abatagenzerezwa kuko bari kugenzereza abandi batutsi kuko n'abari kwicwa nabo nta kindi cyaha gikomeye bakoreye leta ya Kinshasa usibye yuko babavangura ababice yuko ari abatutsi ariko nta kindi cyaha abanyamurenge nta kindi cyaha abatutsi bakoseye ubutegetsi bwa Gisegeti usibye yuko babica baziza uko basa baziza yuko ari abatutsi ariko Minisitiri Nduhungirehe agaragaza yuko aba bose bari kwicwa nabo nta kindi cyaha bakoseye leta ya Kinshasa nta kindi cyaha bakoseye ubutegetsi bwa Gisegeti agaragaza yuko nabo baramutse basubiye mu bice bigenzurwa n'ingabo za FDL Wazalendo nabo bakwicwa kuko n'abandi bari kwica nta rindi kosa bakoseye ubutegetsi bwa Gisegeti usibye yuko nabo babaziza uko basa n'abarabahaka n'ubwicanyi uko tutari kwicwa nabo bageze mu bice bigenzurwa na FDL ibice bigenzurwa na Wazalendo nabo bakicwa kuko n'abandi bose bari kugenda bicwa muri Kongo kuko twese ntaco twakoshe ubutegetsi usibye ko batuziza uko dusa uko turi abatutsi ariko intambara tuzayitsinda kandi tuzayitsindana ishema. Naho ibingibi byatangajwe na Leta Zunze za Amerika bagaragaza yuko M23 ikwiriye kuva mu bice byose yamaze kwigarurira ikava ku butaka bwa Kongo mu by'ukuri ibingibi ndabona yuko ari inyungu za Leta Zunze za Amerika bashaka ariko ibingibi bizagerwaho kuko babivuga kuko babyifuza M23 gufata intwaro ifite impamvu yo kuzifata kandi no kuzirekura ntabwo yapfa kuzirekura gusa ngo nuko bavuze ngo ive ku butaka bwa Kongo ibingibi byagiye bigarukwaho na Leta Zunze za Amerika kuko bari kumwe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ndetse n'abasenateri ba Leta Zunze za Amerika Washington nubwo bagiye baganira ku buryo bateza imbere ibihugu byombi ndetse bagaruka yuko mbere na mbere akwiye gushakisha umutekano kandi gushaka umutekano nuko M23 yava mu bice byose igenzura bya Kongo. Rero urumva ko barakora ibintu bijanye n'ubucuruzi byo kwiteza imbere ibihugu byombi hagati y'impande zombi bakavuga ati kuvuga ngo dutangize ubucuruzi bwo kwiteza imbere nuko M23 yabanza kuva mu bice byose igenzura bya Kongo none dutangire twebwe tugere kuzo twishaka inyungu zabo bishakamo niyo mpamvu ngi bitazakunda mpamvu ngi bitazashoka kubera ko M23 kubiri hariya ni ukubwira ngo ikomeze irinde ubuzima bw'abaturage ukomeje kugenda bwicwa n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Rero kuba Amerika ivuga yuko M23 kuva mu bice igenzura kugira ngo bakunde bakora ubucuruzi bwabo bagere ku nyungu zabo ibingi niyo mpamvu bitazakunda. M23 ifite impamvu zo kurwana n'urugamba ni ukubwira ngo irengera abanyekongo bakomeje kwicwa n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ibingi niyo mpamvu bitazagirwa niyo mpamvu bitazakunda. M23 ifite impamvu yo kurwana ifite impamvu yo kurengera abaturage bayo bakomeje kugenda bicwa n'ubutegetsi bubi. Rero ibingi byatangajwe Amerika mu by'ukuri ntibibatera ubwoba ntibaca intege. M23 irakomeje nejo mwabonye ikoresha ikoranabuhanga ari ku rwego hejuru biriya byanditse amateka no muri politike biriya byaragaragaye yuko M23 ifite imbaraga kandi ifite ubushake bwo kurwanira abakongomani kuko bagiye gutwika za drone zifite kwica abandi bakongomani n'ubundi bamenye yuko za Kisangani hari ku installa za drone zija kwica abaturage bagenzura na M23 bavuga ati agira ngo tuzireke zize zica abakongomani ariko reka tuzisange zitarahaguruka cyo kuzitwika. Ibyo ngibyo byarabaye M23 ikomeje kwandika amateka muri intambara ikomeje kugenda ihangana leta mu by'ukuri urugamba tuzarutsinda muri kurwana ngo dufite bene wacu bahagurutse bari guhakana ubwicanyi turi gukora kugira ngo Kisegeti akunda gare ku nyungu ze zo kumeza kwica abanyekongo ariko n'ubundi intambara ko bizagenda kose tuzavuga tuzakoze dushoboye byose intambara tuzayitsinda kandi tuzayitsinda n'ishema. Rero mwari kumwe naje Pascal Kamune Rwanda basesengura Rwanda bageza amakuru avugwa mu karere mukora subscribe na share kuri Tuzarutsinda TV ndetse no ku Ndondo TV kuko nako twabemere ko tubageza amakuru 5 kuri 5. Rero mukomeze munogegwe n'ibiganiro tubategura umunsi ku wundi mukomeze mugire ibihe byiza kandi mukomeze munogegwe n'ibiganiro tugenda tubategurira umunsi ku wundi mukomeza kudushigikira. Urashaka kumenya ibibera hirya no hino ku isi mbese urashaka kumenya ibibera iwacu murenge n'imasisi ahandi wabisanga kure. Tuzarutsinda TV niyo wabisanga. Urashaka kumenyekanisha ibikorwa byawe kwamamaza amamariza kure Tuzarutsinda TV.